U subotu počinje 13. po redu Noć muzeja i ove godine najposjećenije manifestacije kulture u zemlji na više od 60 lokacija i sa preko 100 različitih sadržaja. Noć muzeja posvećujemo današnji izlog. U Mikser Hausu je naša Marija Antić. Marija, šta kažu organizatori i šta ćemo sve moći da vidimo u Noći muzeja? Minja, svakako ćemo sutra popodne, odnosno 21. to je u subotu popodne i uveče moći u gradu da vidimo mnogo ljudi koji sa mapama u rukama šetaju kroz grad, istražuju lokacije i traže najzanimljivije stvari za njih iz sveta kulture. Kao što si rekla, oko 60 lokacija, oko 100 sadržaja i sve to ne samo u muzejima, nego i u različitim ustanovama koje će se te noći staviti u službu Noći muzeja. Sa mnom je Zorana Minčić koja će nam reći detalje. Zorana, prvo dobrodošla u Novi dan. Hvala na pozivu, dobro jutro, dobar dan i veliki pozdrav gledalcima televizije N1. U subotu u Noći muzeja moći ćemo da vidimo najpoznatije plavuše iz sveta filma i to ne samo strane nego i domaće. O da, Muzej Jugoslovenske kinoteke je jedan od tih više od 60, odnosno skoro 70 lokacija koje si pomenula i jedan od 14 muzeja koliko ove godine konkretno učestvuje u okviru manifestacije Noć muzeja. Za sve ljubitelje filmskog platna Jugoslovenska kinoteka i njen muzej su pravi hram umetnosti, a plavuše, šta reći o njima osim da su fatalni, da su zaista obeležile mnoge filmske klasike. Pričamo ovde i o Bondovim heroinama, Hitchcockovim takođe. Tu su i dame sa domaćeg platna, Beba Lončar, Milana Dravić, naravno. Tako da će ova izložba onako probuditi na jedan fini način najlepše u nama, inspirisati nas. Mislim da će biti nadahnuće i za ženski deo populacije, isto tako i za uvaženu gospodu. Sjaj i glamur. A imat ćemo priliku da se upoznamo i sa životom Mustafe Golubića. Reci nam malo više ko je on bio i gde ćemo moći da vidimo više o njegovom životu? Je može jedna emisija samo o Mustafi Golubiću, molim vas. Mustafa Golubić takođe ima elemente glamura u svom životu, ali isto tako jedna vrlo kontrastna ličnost. Čovek koga ste mogli sresti na najčudnijim mestima širom planete. On je bio junak ratova, balkanskih, svetskih, ali opet za mnogi hladnokrvni ubica i veliki konspirator, kako ga nazivaju u ruskoj literaturi. Sve u svemu, to je jedna velika enigma za istraživače i dan danas, ovako nepoznanica za sve nas ostale. Kažu da je on direktno ili indirektno odgovoran za ubistvo Lava Trotskog. Informacije o njegovom skrovištu dobio od supruge Diego Rivere, Fride Kahlosa, kojem je, kažu, i bio u vezi. Kod njega je mnogo toga rekla kazala, znate, što bi rekao Ivo Andrić, njegov poznanik, kod njega su se dodirivale istorija i legenda. I vrlo je teško ponekad napraviti granicu šta je jedno, šta je drugo. Naš tim je pokušao da isfiltrira informacije i da vam u galeriji na Andrićevom vencu, gde je nekada bio Ozon, sada se zove Arte galerija, prikaže samo ono što je činjenica. Tako da puno toga interesantnog, ovo je tema, dakle, ljudi koji su menjali 20. veka, Mustafa Golubić je svakako jedan od njih. Intrigantna ličnost o kojoj vredi mnogo saznati. Noć muzeja priču i o železnici i to iz ugla velikih srpskih umetnika. O da, Železnički muzej krije jednu božanstvenu zbirku umetničkih dela i pravi je dragulj za sve ljubitelje, pasionirane poznavaoce srpskog slikarstva. No, osim toga, sama zgrada železnice ili bivša zgrada Ministarstva saobraćaja pokazuje nam kako je izgledalo graditi zgrade za potrebe vlade posle završetka Velikog rata. Znači, zgrada je nastala negde od 27. do 31. Za nepune 4 godine, impozantno zdanje, 600 prostorija, prostor u kome su snimani mnogi domaći filmovi, Montevideo, Pljačka trećeg rajha i onaj čuveni lift, Pater Noster, jedan od najstarijih na svijetu sa 14 kabina koja lagano idu brzinom od 0,3 metra u sekundi, tako da ovo je po meni jedna od lokacija za koju sam ubeđena da će ove godine zaista vladati veliko interesovanje, Nemanjina broj 6. Jedna interesantna radionica za decu od 6 do 12 godina povezaće Petra Lubardu, Goblene i decu. Na koji način? Na jedan način koji će male glavice i ručice uposliti tako da budu kreativne, a opet i humane. Naime, legat Petra Lubarde i ove godine je sa nama još jedan od razloga da prošetate zonom koja obuhvata Senjak. U legatu Petra Lubarde najmlađi će naučiti kako da izvezu goblene sa motivima Lubardinih dela. Isto tako, te goblene ćete moći po simboličnoj ceni i da kupite i da time pomognemo svi zajedno onima kojima je pomoć najpotrebnija, to su klinci u bolnici u Tiršovoj. Hajmo još jednom samo, gde ljudi mogu da se informišu o svim lokacijama i dešavanjima u Noći muzeja? Evo, baš da kažemo, to je za gledaoce N1 televizije. Naši promo pultovi su postavljeni ispred KCB-a, dakle Knez Mihajlova, tako, Kulturni centar Beograda. Knez Mihajlova ulica sve do 20 časova, od 11. Tu možete pronaći biltene, a ako ne prolazite Knez Mihajlovom website Noći muzeja, Facebook stranica, Instagram i Twitter, tu ste uvek onako izbombardovani najvažnijim, najbržim i najsvežijim informacijama. Hvala, Zorana.
Noć muzeja inače održava se u Beogradu pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji. To je jedan jedinstveni spektakl koji se događa u 120 gradova širom sveta od 2005. godine i u Beogradu. Da, sa nestrpljenjem očekujemo naravno Noć muzeja. Iz Mikser Hausa bila je to Marija Antić.